KCTV, lawan rasipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Hakajan mi jong khatlai trik urumpang arjar arfulai dek spangut ginong kersan jong ba HM Sangpleng ubulong kertong ke BJP na Mawson Ram constituency kilamino na ka parti BJP halo ka jingbam snguhun ya gani ka parti hadim mi kilamino na ka BJP ginong yalam mat kinong bud jong ba HM Sangpleng kilalai ben penyaso ba ka parti NPP da ka ba ai jing kersan pura yo ba Alben Saukume ubulong kertong jong ka NPP na Mawson Ram constituency kinjing pentip pai ba pa ni de ki nong kersan ba jong iba HM Sangpleng hau ni sunam akadam ka baladam ajapra ajakapra iwan hak ni kupor pan pencai pai ba pangilami nak parti haji ngilam yang ba Sangpleng naman ni ibaw ni orang ba umdan principal ya ka ulami nak kawai parti sya kawai parti hon habang ulami nak parti kongres ngiru nami lang bat ngile peniaso bat ke TMC bat atu hang kupor ngediru sekretari jog ke TMC pada ini kata ni bau ni orang ba lek ban ngeslap lagi VDP hanrai amsi Melayu ketika bat kado oleh penyeso no bat ke BJP bat deh lo kene konong rem ba ni simno senani karai pangimi no na parti BJP pat penyeso pat ke NPP haji ni sangi nginadon kono ada personal ndai ngisu i panilap ba idol ji jong ba HM nim so you have nak tak daw ni mi no kum dino kersan jong ba HM Sangpleng bat ni penyeso no pat National People Party ha kajing yalam jong ba Alben Kesokmi bederu ak jupor local MDC jong nek mo sunam konsensi jongi